tere embusuru y'ekibando engiya ya ETGM 601 eyikwama egati ya amatuko 125 wikama atuko 130 nebande gwichule buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kogunda ebande yiga teri kuigoburuire na teri kwama bichondo wigo nigo babwate obuyo byabwa kaino magic obubo mendere NPK amadini agokonya gotobelira baliao ubuyo bwigani go bakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 52 babwate buigo ubuyo bwa top dress mbonye kantabuna kaino plus S obubo gotobelira ba na komenta amadini egento gikurira lige saligi ya babwate buigo kaino plus Gromax obubo bwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo nigo bukusarira bimeri binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibi melibinde ubuyo bunigo bukutoka acid ebirengo bichi kilo 10 20 na 50 enyolere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 07 Marago wingi ya umonchomo ligiririo getembe TV ritukeriga ria 5 na 3 umutinyi o 5 na 3 mwaka w'ekirububere 2025 nomo nagosogeire andonsia sore ritukeriga ria Jumamosi. Karibu sana sikionga chinsa ibiri cha lero Maragoba chaona Maragoba yari gusanga na nje ase mutandao uri Facebook na bwigoyo YouTube kionga kikogochera eyemo ase eyemo irietaria ne Matilda obaigwa sanga na nje kurubona goika ekero turachie gukora. Karibu sana ase nchira ya bene. Karibu sana Sekionga na nekirongo chake Kionga mukonye uwo murai asekiama gia Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i ase safari yaye yokogendera gusangana wa Kenya ekerenga kya kyoburai ukurigia ikirogo kyoburai bwense ase obuchole bonene bole bosyo. Dr. Fred Okengo Matiang'i nikubono anyalire koerera gose kogendera gusingira buna na bwatekerenga kyokweneke buna aba Kenya banyalire konyora obukoleri obuya bweterase chiwizara au che serikali erache ase bono anyalire kubura buna nerebi yakubwaterana ase isabali eyo ayigani gako yakwana kurase umuigoyo mu bwinyangi yokorekana ime ye county ya Kajiado rituko ria lero asanyara gwikirana nabo bwatani kurase kiama gia Jubilee na kubwa muno kurase orugongo rwa Gusii umubunge obubasi Muske Innocent Obiri oyo banyara gwikirana ro Department ya elimu. Nyinyi mnajua nilikuwa katika hiyo wizara. Mepata vijana wengine hapa ambao wananisalimia wanasema walifanya mtihani wakati tulikuwa tumeweka kamba ile kali mwaka wa 2016-17 bila kuibiwa kwa mtihani. Ni kweli tukiamua kwamba tunataka kupanga nchi yetu vizuri, hata hii maneno ya elimu tunaweza kufaulu. Mimi nataka kupata nafasi ya kuendelea kupanga hiyo. Mwishowe wamama, hata nikiwauliza hapa, mnajua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulileta mpango wa Linda Mama. Kuna shida ya SHA. Nimetembea katika nchi hii, nimekutana na akina mama, wengine wamejifungua, wengine hawawezi kutoka katika hospitali haraka kwa sababu lazima walipe fedha fulani. Tunataka kubadilisha uongozi. Mimi kwanza maoni yangu ni kwamba turudishe Linda Mama immediately. Turudishe pia mfumo wa free primary and secondary education. Tutoe pesa kwa shule.
tuweke usalama kwa nchi yetu. Hiyo ndio mipango yetu, na ninawaomba viongozi wenzangu, wale ambao tunatafuta uongozi, tuwe upinzani, tuwe kwa serikali, tuzingatie maslahi ya hawa wananchi. Hilo ndilo jambo la muhimu kwetu sisi wote, sio kulumbana, kutukanana. Hakuna nchi dunia hii imejengwa na matusi. Lazima sisi tujichukulie na heshima, tujue kwa tunaongoza binadamu wenzetu. Wanaweza kufanya makosa, wanaweza kuwa na maoni tofauti. Hiyo ndio hakika na utamu wa demokrasia, kwamba kila mtu ana uwezo na kila mtu anakubaliwa kupepa maoni yake. Ukwana ebyo voigo Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo aburia masikanigo chase abasubati na voigo abana banyaruka emergency ya Kenya chinga kiechoka ukwana mangana yokobura ko bolendi emergency nigo anyalire kwera buna abange babana banyaruka babere bagutachirwanse na voigo abasubati ko unererirwa kolende nigo lichiko litaranyara kubekwa lyokubakonya kubarusana ni asengana buneyo ekinto aburir buna osemelia nkoraroro kero eserikali yenyerasoe mangana buna yo nanyale koera. Usalama wa nchi yetu umesorota. Unajua, hata kama tuko pale nje tunasoma mambo mengi, visa vya unajisi hivi tumesoma hapa pande hii mpaka pande ile ya Magadi pale chini. Lazima tushirikiane sisi wote, utumishi wa umma na polisi, kuhakikisha kwamba tunaheshimu wamama, tunaheshimu watoto wetu wasichana, na tunahakikisha kwamba kuna heshima ya kudumu kati ya hawa, kwa sababu kuna shida kubwa pande hii. Tumesoma mpaka kuelekeza pale chini ya Magadi. Jana usiku nilikuwa naangalia hii ripoti ya kusema kuna rapists ambao eti hawawezi kukamatwa. Polisi wanawezaje kushindwa kupata mtu ambaye anafanya visa vya uhalifu kama huyo? Tushirikiane. Hiyo ndio mambo mimi ningependa kushughulikia kama ningekuwa nafasi ya uongozi, kukaa na nyinyi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha katika nchi hii, ili watu wafanye biashara, watu waegeze, tunufaike, tujenge nchi yetu. Mwancho murigiria sengane yo huko irase riborio rito emaragoba ya bono ritukeriga ya Jumamosi riborio ritukeriga ne umugusi na nyore igitalie kenene ase serikali irache umugusi na nyore igitalie kenene ase serikali irache kero kurigiria chinga kichiga paraina bange bari ase serikali naboigo ase chinsemo kurindi asubura iburache umugusi na nyore igitali ekenene ase serikali irache amatuko ale bosio sange kerengere kyao naboigo oenane esababu gochiga ase studio wetrase namba 0716111177 namba 0716111177 ne okorengereria kwao mugusi na nyore igitalie kenene ase serikali irache okuchori mbokorekane mwaka oyo mo otigeire bono kurinde kirase serikali yenyera soego se serikali yenyera roro irabasa koira na roro mugusi na nyore igitalie kenene bokwena na ekirengereri kyao gochaiga ase studio sanga 90 marogoba ya bono na boigo no bokonyara kumanyire tari awona chinse mo chirogenderete kurigereria ekionga akorwa utigana nayo museneta we county ya Nyamira Mosque Okongo Mugeni asinsemo yae nigo agenderete gwakira Dr. Fred Matiang'i ekoko na chinga kieche nigo anyari kubure buna omugusi na bonete konyora obukoreri obuya kurwa ase serikali na bwigasate birubuna mabaga ao yengencho abire gakwenda ase bisa kubinde ayo abonete konyo koenanwa gochase abagusi asate birubuna higati abagusi bali banyari kwenyora babwateri bagali nene kwenyora ebirugo okorendeti barabiegwa amabole unayo agenderete koreta omochando engana tebire buna ase serikali gosasa gosembere buna Dr. Fred Okengo Matiang'i karaswe abisi mangana bunayo nanyare koera oyo nde Japhet Nyakundi agacha tutainga ekerugo ya parliament ya Public Service Commission ngocha kerese omugusio minto umusubaji oyo mukuru kumagire Nyabicha agakora amatemu akaba number 1 chiwe kibere amaliye takairu State House bawo Japhet Nyakundi watainga konya toro mugusia nyore gose mambi mbatera abana guchie serikali amaliye tabune getororo
bagateba ngonyo no mugusiera rusio oyinto riko mwakero ikero ige kauraki ikagenda mura naruguru kwarabu ga muriasi agakori interview wiki ya etete akabana ndo mutangani ateri nerechitive dikenye ngima abe director general abana bitu bagore skuru twabasoma gojyo bali mwaro chichingaseti mwayiweze ko ruchiredio mwaro chenere tegende kibunga ramisi ngabeka liswali ngatikatwora kiunga oyo gatanganite inkia koruseliwa oyo le namba isitoja kwaegwa kwesaba na umbi hata kokorerwa nchetinje samangana yo dabanga Ruto 2 times njende se Ruto 1 time njau non nando yongo bwate singo de nanere agoro ku Dr. Fred Okengo Matia bandi moto sabero ndeta asalio boiri konyara twara osiri naba ikoyo mobe kama sabo inzama nene ekera Uhuru Kenyatta uroje na role gotoma Matiang'i chipale chimoroje chirwete nyamusia igo chibye kireririo Matiang'i araria arobis monyoredi una togo janere kere nyotokoro je pale Uhuru nero tutigire kombe ya Jubilee tubone dio president na ndibone karongo rajero yoti agocha igora nyamira abo deba ngatigana na mangara ya baikoyo abaikoyo tenechi kazi ni chetu nechitogo tare nechi kotobuga to buri nechi kazi ni kirende to kaneli tigatukana nechi kazi ni cheito tonyago sabanyasaye atokonye usentore da mangara yo president ite ko bia koso nombe bena kwani nande maithengeruge yengo kwana nere yo mugusi na into bono taite ko banga next week na into to imoke to gende Bomet to ende Kericho na Matiang'i to sabe jikura na barumba koraki mba tuaka ikiara ndundu abro tete magere toko soka korwo to gende Eldoret to likijikura chibo president Monsho murigirire kubwatikana no mubasukano mube wepara uyokorekanete ase chinsemo chia Nyansongo ase para ya Kisi Ogembo nikobono abasaye baburiwe kunyara ko rigereria nabo yokoneke buna kubwati bale amachiko yepara simbo basukano uyo irete abasaye bane abo balenge ase pigipigi gosiria magimabo nikobono baburiwe chinga kibune chiga kero bagoso apara banyara koneke buna babwatiria amachiko ayo nabo igo babwatu bumanye boisaine ase amangana yokogendea chipi Samaria tanguru kwa Ondari Donisius kuro Nyansongo gaiga chipiga ya tumirwe yabugori tyaba murabane murabwe karo twarigereire abarunde ku magenje stage embakazi nigo bakura abugabwe abare ko batekia chigali sato akurumaye alafu basi kurumoto yabo yabatacha abugabwe yabaringani bose bane ba Jego nkuru kwa Henry Choti nigo nkuru gaiga se ekenyorokia Nyansongo iye twara batebya abana baito abake ko bakogendia chipikipiki ase para abate bakogendia ase SPDA control naende tibako overtake ase utabugana tiko overtake buna bono ga ajali yare wachakoba onyo mumuro yore kogendia pikipiki ata achiko overtake ekona igoro asatari korora gochimutu iye twara gosaba abana baito ekera bakogendia nyore chipikipiki chibagendia bare soba naende baba focused on the road ade batwara control speed negento kendo amagara yo kubuguria abantu bane batande pikipiki is very dangerous bono kanga kero kende ajali kanga yaba yaepukikana lakini bona asengejo babugoranetia abantu bane yora no ko control yora ta ari kunyara tari kunyara no monterebo yoro kuruge mbuwe basta agwata magosande akara acha konyora abantu bachire nyaro yayo Gwatigana nayo ensemo yabamenye kuri ase bunge ya South Mugirango meye county ya Kisi kuri chinsemo ao ni gubono banyare gusange birengereri byabo na wakabuya gucyase umubunge bw'chinsemo echo Moske Silvanas Osoro anamono asamangana yokoneke buna banyare konyora chipara chingia ase chinde chigenderete korosigwa Ausanga nigitaseni kiga nigobono banyare korokia ukogokyo kwabo sibatebiri buna nonyo bonchorera namagemabo lituko aserinde nigobono akonyara ko abeire ase obororo kubwatekana no korosigwa wechipara ase umuroberi uyu batebiri buna nigo babwato kwege nasichira chitikarete nchinyare kwa gachwa munenchiremo yuko bakonya chumba kwa rivinte vinge chiparo rosiri para mochi eta kuchia kona na yande tuna mwaro lichi bichaga machine ojire para mwatwete chipara chinde weta tuto sabiro muchumbi nsaye nde komwa avingia
osoire kuboka serikali aso gokonya abagirango enyenga kinera abagirango bakonekire nenga kiyo osoro ande togotera abantu bamintu ne serikali yeroro twende kunisabira muno kiagera intundo chenango chenchire bugirango ebe Singapore samaria tando siomba sanguruku koretawo yani umugambi tosoro tokonyira sobonge nande tutanyare kumwiba 2027 nande nere tukoirani kore konye pare tage kone to chandikite sana mnabangi na betawo konye tuwasekere rumono ngatwachandikire lakini bona igatwara ubwarabu seito bugirange emesete chisukuru watu agatirete nani abana baitira ko sama pira stress yesingi nchi umurayibwa yubuya wande wikatomwirani kone to bwate nano nte to bwate munere sino mwana boda boda ekene mnatwara lilo Osoro tokonyire sana. Thank you Mr. Osoro. Ekogera kare pare yaringe nchafu sana. Twale kora sipipikira lituko. Lakini bono waralire na ngotokonyore watokonyire. Trita Osoro. Onso murigerera kiro tokogenda umutimuko umuke tutaragenda ngukwirania ase riburio morogoba ya bono ne no bwato kwegenda buna umugusi na nyore igitari ekenene ase serikali erache iye gose eyaya na buyo koiranire kwa onko bwatengenjo gose no bwatekerengereri kyao ana muno ase obuchori bonene burache ninki okagirite kiranyare kokorekana na buigo ribaga ri umugusi ndireri rirabe umugusi naranyore igitari ekenene ase serikali erache gocha nyara gusanga 90 goche gas studio wetera ase number 0716 11 1177 iri tari yao chinsemo chiria ugenda tukubwatia ekionga koru na boigo nisome ujumbe yao kero na korire ekionga kore ndeto bosa gusuka kwira nande na ya namange anne monokurwa ase ensemo ya mangana asiasa Eduka ya Uhuru Superstores iri gutokemeyo mu cy'obusongo nkonya bare ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa se company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa se company ao amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge wigo nkonya bare chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywari ayichi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bare black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bore obu ebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumborere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomu chobosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ayumurimi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 eyekwama egati matuke 90 wika amatuko emye mona 15 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teriko gunda ebande yiga teriko igoburuire na teriko amabichondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 eyekwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 130 nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teriko gunda ebande yiga teriko igoburuire na teriko amabichondo wigo niko babwate obuyo byabwa kaino music obubo mendere NPK amadini akokonya gotobelira bali yawo
ubuyo bwiganye bakobonya asibirengo bichikile 50 wikachikile 52 babwate bwigo ubuyo bwa top dress mbanye kantabuna Kaino Plus S obuboko tobirira ba na komenta amadini egento gikorera liye saligi ya babwate bwigo Kaino Plus Grow Max obubo bwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo nigo bukusalira bimeli binde byonse bunabono amatunda echai opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibi melibinde ubuyo buniko bukutuka acid ebirengo by'ikilo 10 20 na 50 enyolere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angenasule gose akesi bigutera se number 0788000028 gose 0704 sana nendo mwancho murigerekera togendrete ne kionga chinsa ibrecha bono margoba na umuseneta wa county ya Nairobi Muske Edwin Sifuna uyo nandere umurai aserumbe ya Linda Mwananchi litukolia rero na abarai bande nigo banyara utara chinsemo ao busimeche me ye county ya Kakamega sorogongoro wa Western Kenya na chingi kecho nigo anyara kubwatana no umuseneta Omoske Bona Alwale na boigo omoseneta Omoske Richard Onyonka kurase county ya Kisii boigo omoseneta uri kurase county ya Viga Muske Godfrey Ososi na chinge kecho nigo bagendera ne siasa yabo yo kwamiriria serikali ikirenga kyabo kire bagoteba itamu eyamo na kuambia Oparanya nimetosha kisu, niko tayari kwa uchungu ambao utakuja mbele. Mimi nakuomba kama baba yangu usizuie ndoto ya vijana, kwa sababu hata na wewe Oparanya unajua kwamba umesikia kilio cha Wakenya. Wakenya wanasema wamechoka na Kasongo kwa sababu Kasongo wameharibu maisha yao. Ushuru imetulemea, hatuna pesa ya kupeleka watoto wetu shule, hatuna pesa ya kupeleka watu wetu hospitali. Mheshimiwa Oparanya, yule mtu ambaye ameleta shida katika maeneo yetu ya ugatuzi sio mwingine bali ni Kasongo. Amekataa kutoa pesa za kaunti ziweze kufikia wananchi wetu hapa. Mheshimiwa Oparanya, rafiki yako Kasongo anasema huyu Sifuna hana experience. Munaniona mimi kijana mdogo, si ndio? Munaniona vizuri. Munaniona vizuri. Mimi nataka niulize watu wa Kakamega, experience gani unahitaji kujua? Si haki kupiga vijana risasi kwa mguu. Experience gani unahitaji kujua? Huwezi piga tear gas ndani ya kanisa wakati watu wanaabudu. Experience gani unahitaji kujua kwamba hawezi kupanda 12 floor kama umepigwa risasi kwa mguu? Kuna mzee wetu mmoja anaitwa Atoli alisimama akasema siwezi kuwa rais kwa sababu sina pesa. Nataka niwaonyeshe pesa ambayo tumechukua leo. Unajua tulianza wapi? Tulianzia wapi Khalwale? Tulianzia kule Butere. Tumejaza ndoo hatujataza. Tumekuja mpaka Isulu, tumepewa pesa ya kutembea. Nataka nifanye hivi. Hii ni pesa ya huko Butere na wa Isulu huko Ikolomani. Nyinyi mko na kitu mnataka kunipiga? Ndoo yenu iko wapi? Shika hivi. Shika hii, tutaweka pale tukumbushane kwamba tuna deni ya wananchi, si ndio? Sasa nataka unipatie hii ndoo yenu. Leta hii ndoo, hii ni ya Shinyalu hii. Mnaona ndoo ya Shinyalu? Ala, Shinyalu kunaendaje? Shinyalu kunaendaje? Ruto! Ruto! Mudanabi! Mudanabi!
Ford Kenya, Ford Kenya, Wetangula. Na umurai wiki amagia DCP Muskeri Gathi Gachagua akorwo ensemo yaye nigatebire buna ensemo yo kwamireria serikali tebwati muchando ndebwensi ngakichiga no nyabarai barorekanire kurutirana amagana anumuntu kurwase orogongo rwa Gusii na boigo orogongo roria rwa Mount Kenya asatabire asichinga kichiga kirenga ababwatenekemo yokoeneke buna banyari kurigia chimbinu cyo gucha kurusia ya serikali gose uburai bole abisi ayiga nigakoya kwana ritko lya rero kurwase county ya Kajiado asasanga negati ya barai na boigo bamenye kwa Kajiado. Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani, ati vile iko kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine napiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa napiga kelele ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya, hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition. And I want to assure the people of Kenya, the commitment of all the principals is total. Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua, Martha Wangari Karua, Justin Muturi, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Edwin Sifuna, all the David Maraga, kila mtu tumekubaliana ya kwamba at the right time tutakubaliana na tutatoa mtu mmoja. Ile majibizano iko pale, it is how to do it. As to what needs to be done, we are all in agreement that there will be one single presidential candidate. Na mimi Rigathi Gachagua, I want to assure the people of Kenya, I'm the unifying factor in that united opposition. And I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is foregoing my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. Ile tuko pale hatuelewani, it is how to do it. Kuna wengine wanasema tuite maprofesa watu advise how to do it. Kuna wengine walikuwa nasema tuite wazungu, ati wazungu wakuja watuambie vile tutatoa Kasongo. Kuna wengine wanasema tufanye opinion poll. Mimi Rigiji nasema hapana, twende kwa raia kwanza. Mimi nasema twende kwa wananchi. Mimi nasema twende kwa wananchi ndio wenye kuamua. Hakuna haja ya kuita wazungu, hii ni nchi yetu. Sisi wenyewe tutajua vile tutatoa Kasongo. Lakini hatuwezi mtoa tukiwa mazungumzo kwa hoteli. Hatuwezi mtoa tukiwa kwa workshop, kwa seminar. Huyu Kasongo tutamtoa tukienda kwa wananchi vile nimekuja Kajiado. Pale tuna tofautishana. When do we name the candidate? Justin Muturi anasema ni sasa. Kalonzo anasema December. Rigiji anasema next year. Mwingine anasema tungoje kidogo. So we are just having a disagreement on the formula ya kumtoa huyu Kasongo. Lakini vile ya kumtoa, hiyo tumekubaliana. It is how to go about it that we are having disagreement. And it's not enmity. It's disagreeing in a nice manner. Mwancho muligireria singenjo alire litukorie sabato litwatia mangana mangi abange bachakire bagenderete ne chikambi chiabo abonongo korere kionga chinsa ibire chiabo no Omargoba na kubomona samangana yo siasa agenderete koleta alibirira alitindi korende gukwirania aseri boli Margoba yabono umugusi nanyore igitari ekenene ase serikali irache sanga na nje aigase studio nyarago soma ujumbe yao eyemo aseyemo ne nubwato kwege nabuna umugusi nanyore gitalie kenene ase serikali iraje tobosa wechana nga serikali ki andake aye nabole asomulengo we serikali elira rogo chakoira na kose oburayi oboyagoso kolende libagali umugusi ndireri irirabe ase oburayi iburache amatuko alebosyo kose obura kolekane ekero obochori bwaelire oyo igago tabuna getembe oyo igago tanga ndojas
agotebere Rogers korwa kio moncha agotebanga lazima tonyore igitari ekio kirabe kenene gosege kena kirabe. Daniel Oigo korwa Nyamira agotebanga korwa Nyamira abonchari agotebanga onyerioka togotiga oboinche tobwate na Boigo Nyaora Ajom agotabana kutoka Ari Yabu Matiangi ni rais. Okay, rote na moske Dr. Fred Okengo Matiangi no murai. Happy Sabbath. I'm Violet watching Getembe TV from home. Okay, agotabanga agendere tukuligereria ekionga no yiga gotanga ni mwalimu Ondwari from Wikova Secondary School agendere kuligereria. Oyiga gotabanga Erobono Matilda tutagitobo president agotebana ekero enamba agotebanga number 1 agotebanga agotebanga okay akubolinga ninkige kugera okuboligo andakenga utabwati okwigina ngantu tagete obu president agotebanga nabwatu kwigina kwigoro bono okirogo ekio omugusi na kenyore gusenkeche gusi ekero turachore Matiangi yote birenga igetalie kenene kirate ekero omugusi arabwatisi Dr. Fred Okengo Matiangi Gideon Oinga kurwanya bituno agotebango mugusi nere uragambe buya na inde abeke abakenya amo David Mogaka agotebanga we have no nose agotebanga no agotebanga no share at all forget Mugaka David from Nyanturago Umobiri village agotebanga Mwamatoke. Okay, agoteba no gabu timaitina seki ebono nabikunyarikana konyora agoteba nabikunyarikana konyora igitario asingencho yogo chamwa lakini round yeye agotengi round yeye nero tutagete tunyore eng'ombe ngima na intwe turaragira agotenga ni Evan Somariva kurwa Nyamataro Palms 3 nabo igo inche nyachio kurwa Ebate agotenga keroriuka turabe tore amo ase okomosira Fred Okengo Matiangi abe president nario mugusi aranyore igitari ekenene Mwamba Tombe agoteba buna akonyore gitari teri bokongo batikorende abale mutwe abarai nigo babwate obonje obonge eragire titonyora egitari ekenene an mukwa kurwa Marani agotebanga Matiangi bweka. Okay, kurwa egetuki machoge chache agotanga nere engubo ya roche agotemo gusini garanyore gitari gechietoro onye togotiga obonje nakoba amo koba no bomo chief Ombatundura agotenga bundi kurwaria makanda agotenga nchengo te bali bagana lyo lire aroro linene ase obo president abwa Matiangi Andrew agoteba buna umugusi nabo akonyora igitari ase serikali egocha engago agoteba ase serikali engao mugusi nabo akonyora igitari ekenene if only they come together that can be. Joshua Mongare Korokevrigo county ni ya Nyamira. Daniel Osinde agotebona kutoka Kisii era agotebanga ndio igitari ekenene nabo kegucha noyo iga agotebanga joka yaya. Okay, Lavenda akoroma agotebanga Lavenda akoromarani agotebanga njes serikali tegotwara gitari na inde nganchengo tebe serikali tegotwara gitari na inde timanyitina siki agotevre igo taina netie sababu nabo Rogers kurwa kio moncha agotebanga gwikatonyore igitari ekenene. James ariga James agotebana James akama agotebanga tito konyora pi asikigose asikyo mugusi atanyore gitari ekenene asi oburai burache ni Antonio Charo from Kisii Ogembo Nyansara Matiangi Fred Kamakawa au sio akubuli abwate libolyo nayo manyete na wigo agoteba James akama ndo jana ndirandira iga agoteba na tito konyora pi tairaniti sababu mbia mwana sana ase ugusanga na ncheso mutandao lyo Facebook na bwigo umutandao lyo YouTube bali bonsi banyareko bagusanga na nche asikionga tobosa guskagendera kurigereria Getembe TV kurukwa Matilda Obaigo na bwigo nere Elvis kurwa ase studio ya kabiri gendera gutwara emarako vingia na bwigo itiko olire litoero rugosobotuko borwe obotoero tumurana nandi asikionga chinsa inye charero margo.